svijetli. Da. Ja ću sa skilom počasti. Ajde mi. Ne sve, nemojte vi okličati glavu. Mara, snimaš? Ja ne znam plivati! Ima neko splitske tablice. Ja ne znam plivati! Samo splitski čas. Ja ne znam plivati! E sad da se potopimo. Ja pomažem da pređemo preko. To nekom od vaših BMW na našima BMW jedan danas striknuli, sad smo tamo vidjeli na raskršu još jednom. Meni je stav. Znači nije dan za BMW. A da, a njemu je jučer ostao na galbu u Splita. Ne, meni sam mi se zgasilo ovoga, ono, samo poslije odmah upalo. Koliko je po motoru? Ja ću za 6 motora. Ej, glave Simo! Ej! Sad ću. Slaven, pa da kreni glavu. Dino, krenite glavu u isto vrijeme, jel može? Ko da su došli ne znam put, ono, gledaj. Pa jebi ga i ti kad si se prvi put na trajektu vozilo, bilo ti je super. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 motora. Je okej? Da. Ajde skini kacigu, ajde, pa vozimo se sad vremena. Dobro je. Evo ja za 6. Već je, nije 6. 5 nas je. 6 je otišao. Njega smo izgubili. Jebote, vruće mi je za ruke. Skidam rukavicu. Ideš na svoj motor natrag? Ne. Danas si tu Sitla su ti upalja, čija je ovo? Moj. Idemo po tišini. Znači puno motora gdje je samo jedan vozač. Ajde, pali motore, idemo. A da malo se prevozimo, postavili dečki dolje, pa 100 metri da odemo malo. Reži sajlu. Cvikaj sajlu. To bi Tuka morao sa svojim da ima krilce ona, a? Sa strane. Gazda može za Sisak. Može do Siska, bi došli. Ti koga? Tu si? Pa ti do Siska. Ja sam te vidjela da ideš pješice. Kaj? Da, nisam više mogla da ideš pješice. Da, sišla sam počinu dugo. Aha, i mene već ono. Jesi smije popištat sa skele, man? U gaće si pomoć popiši. Kuš kak je plitka Sava. Ja sam ušla van.